A lavinu političkih reakcija izazvala izjava srbijanske premijerke Ane Brnabić. Hrvatsku je optužila za etničko čišćenje. Govoreći o optužnicama protiv hrvatskih pilota, srbijanska premijerka na televiziji bliskoj vlasti dala skandaloznu izjavu o prirodi Domovinskog rata. U pitanje dovodi njegovo dostojanstvo i ide i korak dalje. Hrvatsku optužuje za etničko čišćenje. Da, golemu reakciju izazvala je srpska premijerka Ana Brnabić, koja je pred TV kamerama imala neki svoj fiktivni TV duel s premijerom Plenkovićem, kojeg uopće normalno nije bilo, što je samo po sebi malo tiru-riru, pa mu je u lice, odnosno u lice voditeljice Verice Bradić, sasula Plenkoviću sve što je leži na etničkom srcu. Vi ste etnički očistili Hrvatsku. Očistili. Dakle, ne postoji, ja mislim, etnički čišća država na teritoriji Evrope danas od Hrvatske. Eto, to je tako bilo dostojanstvo. Vi ste isterali te ljude i onda kažete, pa dobro, ali nisu oni morali da beže. Pa videli smo kako nisu morali da bežu, pošto oni koji su ostali, oni su pobijeni uglavnom. Sad, gospođo srpska premijerko, nije sporno da je tijekom rata i neposredno nakon rata u Hrvatskoj bilo svega i svačega. I protjerivanja ljudi, i obijanja ljudi, i ubijanja staraca. Mučenja, terora, pljačke i paleža, selotepa i garaže. Nije sporno ni da se Hrvatska s tim svojim zločinima teško i nevoljko suočava, o čemu govori i to raketiranje kolone srpskih izbjeglica koje je u pozadini ove izjave o etničkom čišćenju, jer taj napad doista nikada nije izražen, pa evo sad Srbija i vi s tim možete manipulirati kako vam je i kad vam je volja i neka vam je volja, dok god ovdje mi sami ne pometemo svoj prag, imate pravo pljuvati po njemu. Ali se suočava. Kako tako? Hrvatska se suočava s ratnim zločinima, ratnim zločincima, ipak sudimo o svojim zločinima, ipak govorimo. U parlamentu, u javnosti, u medijima, evo na televiziji. Nadamo se da je i kod vas tako. I istina, u glavama nekih naših pica ustaša i partizanskih generala etnički čistija Hrvatska nije bila mrska pomisao. I da, vjerojatno su u kolovozu 95. u hrvatskom vodstvu i u hrvatskim rovovima nazdravljali šampanjcem gledajući kolone srpskih izbjeglica, misleći da je to pravedna odmazda za kolone hrvatskih izbjeglica 4 godine ranije. Ali budimo iskreni, gospođo Brnabić, etničko čišćenje se ne radi tako da pustiš ljude da odu, jer će se možda vratiti, pa su se tako mnogi i vratili. Etničko čišćenje je nepovratan proces. Ne znam jeste li čuli za ovu raspravu dosta zgodan slučaj etničkog čišćenja kada jedna vojska, kakva takva vojska, zločinačka, ali je vojska iza koje stoji ozbiljna država, ako sebe u Srbiji smatrate ozbiljnom državom. Dakle, kad je ta vaša srpska vojska iza koje je stajalo vaše rukovodstvo, vaše oružje, vaši građani i vaše pare, zarobila 8.000 dječaka, muškaraca i staraca, od kojih mnogi puške nisu ni vidjeli, i pobila ih kao životinje. Možda ste nagluhi, pa niste čuli za taj slučaj, ali ste valjda negdje nešto o tome pročitali. Srebrenica se mjesto zove. To se zove etničko čišćenje teritorija. Organizirano, baš vojnički dobro organizirano, tako da bi vam i kolege iz Trećeg rajha pozavidjeli, kolege iz NDH također. Ovčara i Vukovar su toj vašoj vojsci za koje je stajala vaša cijenjena srpska država bili valjda vježba, uhodavanje sustava. Ondje su u 2 dana pobili samo 270 ranjenika zarobljenika civila. Što je to za takvu vojsku? Ali u Srebrenici su vaši dali stvarno sve od sebe. Autobus, streljanje, grobnica. Autobus, streljanje, grobnica. I tako dan i noć, 6 dana i 6 noći, 8.300 ljudi. Koliko je to autobusa, koliko je to metaka, koliko je to jauka. Nagluha ste valjda, pa niti jauci ne mogu doprijeti do vas, gospođo Brnabić. Jer da niste, imali bi makar malo srama, pa vam ne bi palo na pamet da iz pozicije srpske premijerke ikad ikome prebacujete etničko čišćenje. A stvarno ne vjerujem da ste besramna žena. Samo malo nagluha premijerka. Ali malo smo skrenuli s vaše teme i izričite tvrdnje da je Hrvatska etnički najčistija država na području Europe. Brojke valjda možete razumjeti, ako već jauke ne možete čuti.